i poštovani prijatelji, neću dužiti, reći ću samo par rečenica. U današnjem nazivu Dan reprezentacije sadržano je sve ono što zajedno volimo. Volimo sport, volimo Bijelo Polje i volimo Crnu Goru. Bijelo Polje sa 21 klubom, sa 5 škola sporta, sa preko 600 aktivnih sportista, centar je sporta sjevera Crne Gore. Želim da tako i nastavi. Nastavit ćemo punu podršku sportu da bude još veći i još bolji. Sa skoro 1,5 miliona godišnjeg ulaganja u sport. Ponosni smo na buduće generacije sportista koje vi predstavljate. Posebno pozdrav želim danas da iskažem i poštovanje prema dvoje naših aktivnih reprezentativaca iz Bijelog Polja koji su danas došli da podrže ovu sportsku manifestaciju, a to su gospođica Drobnjak i gospodin Slavković. Molim aplauz za njih. Želim da se družite danas, da uživate i da zajedno nastavimo da razvijamo sport u našem Bijelom Polju. Hvala vam i proglašavam manifestaciju otvorenom.